Сапарга чыгууда окулуучу дуба. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Бұл унааны биздин кызматыбызга берген Алла өтө улуу, кемчиликтен таза. Ал буйрбаса биздин күчүбүз жетмек эмес. Албетте биз эге бизге кайтабыз.